minum air saja, Pak. Aja tuh minum bawang. Ya kau tuh mandre aja tuh mandre bawang. Ya kau tuh joka aja tuh joka bawang. Ya kau tuh matilro aja tuh matilro bawang. Majinang ka, ya di samesangnya bawang. Lasuna. Biasa kimi to tangki. Bisa kini siaga liter solar na lurang. 5 sabu. Magi rope na lepa Pertamina mali solar. Nang kamu solar na lurang 5 sabu liter. Lepa Pertamina lisa solar. Nang kamu solar na lurang 5 sabu liter. Nasaba dega ga salah puluk ko tangki lopo tama ko masina. Aga manana. Namuli masak miliar dalle ta kulahun mapus ya ko de taki buar nilalan no okolino de nano. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya jawadu ya ma'bud ya rahimu ya wadud birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Aba Barruh. Assalamu alayka ya Khatamun Nabiyyin wal Mursalin. Assalamu alayka ya Taha. Assalamu alayka ya Yasin. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi para alim ulama, para tokoh masyarakat, ibu-ibu majelis taklim, para pejabat pemerintah, wabil khusus yang kami muliakan akhinal fadil mukarram sahabat saya di Nahdlatul Ulama. Beliau kami satu firqah ya, satu jamiah. Mudah-mudahan beliau diberikan keberkahan hidup, dan terkhusus kepada seluruh jajaran pengurus dan juga panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala Muhammadin nabiyil karim. Angkaki napasita rupa po Allah Ta'ala ridalan na iyon roma barakay. Apa aga-aga ilulungang dalam satu waktu. Nomor sidi angkaki ridalang on roma barakay. Yang kedua dalam satu acara, yakni peringatan maulid atau maulud. Kayak cocok. Maulud apa maulid? Ia komakadaki maulid, peringatan maulid berarti peringatan waktu kelahiran. Ia komakadaki peringatan maulud berarti peringatan terhadap adanya Rasulullah di muka bumi. Si salah tuh. Yan tu ampai idi ogi etau panritata detu nang kana kada maulid makadami tu mammaulu apa nabi tamimatto na paringati keberadaannya. Iya, jadi ulama kita itu tidak pernah mengatakan imon rito maniatu nah kada mammauli. Itu makada manamnya tu biasa mammaulu. Iya. Apa iya kau maulid tanggalnya 12 Rabiul Awal.
Ulan nami buat dingi peringati so karena waktu kelahirannya. Tapi ia kau maulud tidak ada. Tidak ada waktunya. Kapanpun. Karena beliau dihadirkan di muka bumi sebagai rahmatan lil alamin. Angka gede ni sama bicarogi. Macam mana mo? Ya. Jadi tapi aja hati-hati ki nasaba iya tuh ko salah tapuki salah itu betul kan mamaulu ya ko layulan ni mamaulu sebesarnya mamaulu tahu mato mal lagay talo meka mitay mato nung lega perak. Yang kedua ya sange mamulu si lalo na ipodan na lupaywi. Maka damaga pacarame nasa makanja aga nasa disang. Nah itu ya sama mamulu ya. Jadi sebenarnya yang kita peringati adalah kehadirannya Rasulullah sebagai rahmatan lil alamin. Angka sere nasoro sempaka tasilang karena ada yang buat postingan mana tahu dia nam maulu iro buat postingan na pinre ipoto na guru ta Profesor Dr. Nasaruddin Umar mencium Paus Paulus. Nah kemudian bikin status di bawah, maka sudah 100% masuk neraka. Maka dah tahu dia nama maulu ya. Magai kini nisangi sejarah na nabita. Rasulullah setiap pagi datang ke pasar jalan kaki membawa makanan. Niga tahu na bawa ngandre orang Yahudi yang buta. Nabita timpu iya ro Yahudi o kupasai. Kadangkala Nabi mengunyah makanan. Napa haluskan, napa timpurang iya Yahudi. Setiap Nabi menyuapi, setiap itimpu iya Yahudi de napa aja tuliman nana. Aga napodangi Nabi tak apa tahu buta. Nasang aja lalu muat dapiri Muhammad tahu patujana itu. Padahal Nabi tanah timpu. Hati-hati kok ya sangi Muhammad tahu pas sehere itu. De tu gaga tahu ko dape ko tu na karena mana sehere. Aja lalu ya rupa sanga ko abelai lalu ya rasangi Muhammad. Padahal Nabi tanah tulit timpui, Nabi tanah haluskan makanan. Nabi tidak pernah memperkenalkan dirinya bahwa saya lah Muhammad. Nanti setelah Rasulullah wafat, kemudian digantikan oleh sahabatnya memberi suapan. Tapanesan nasa denah ko abate na timpu ka ya besetan niana. Nasa bayaro na bitta pura pinamma anrena napasina timpu. Pia Bubakar timpu silalo na napatama sih. Yan naru tapanisa nasa taniya. Nigay ko nasa iya sahabat na. Mati niya tulit timpu eko. Saya yang menggantikan untuk memberi suapan kepadamu. Kada nigayar maka dia adalah Muhammad. Meneteskan air mata tidak bisa berkata-kata kemudian dia bersyahadat. Makadaka bikin itu mo pinabita nalot timpu iya ro Yahudi o kupasaya makor naitay on na iya tawe pakapereengi gurutta makadaka wat di makadato tamirana kanabita karena dia memberi makan kepada Yahudi. Hal kecil yang dilakukan gurutta adalah mencium sebagai penghormatan. Bukan mencium berarti kita masuk ke dalam akidahnya, tidak. Makanya Nabi diutus bukan rahmatan lil muttaqin, bukan rahmatan lil muslimin, bukan rahmatan lil mu'minin, tapi rahmatan lil alamin. Ini perlu dipahami. Kasih sayang kepada semua. Loko alangnya. Yana tu ampe dia nawat di gau bawang, watak kalewe aja mu gau bawang nih. Binatang yang kau mau sembeli, pertajam pisaumu, tarik mata pisau, magai supaya dia tidak tersiksa. Cicak boleh dibunuh,
Tapi dengan satu pukulan, magai, kucica mi mubampa na mate. Kau tidak menyiksanya. Karena ketika 2 kali pahalanya berkurang. Magai, itu kasih sayang kepada binatang. Magai bukobar kasih sayang itawe. Angka makun ray WTS. Asumadak kami na pinong na jamit tama suruga. Angka to makun ray ahli ibadah. Manre mi na maruka cokin na tulimanyong manyong. Nalay lobo na natongko kami. Cokin na lupay lagay patongko na. Mati maliwasa cokie. Maka dia masuk neraka karena menyiksa binatang. Hati-hati ki di papiar manu-manu Iya, hati-hati ki. Opo dami man ni. Iya. Hati-hati. Inilah ulama kita dari dulu itu menyampaikan. Magai, nasabah untuk keselamatan hal kecil bisa membuat kita celaka. Anu cek dek, wat di nasabah itu salama, tapi kebalikannya, anu cek dek to, nawat itu macilaka. Makanya perbaiki ibadah. Anjaki pak kasibeta, pakanjaki susumpungan talo pada terupa tahu. Kemudian tapakanjaki bi akhlak dan kasih sayang tak kepada semuanya. Ini, jangan mencaci karena hidayah persoalan apa Allah Taala. Tanya persoalan ustaz. Ya kini maka dah maingat pite ko macara man ustaz na maingat tawe. Tanya na pacara mo pamaingat tawe. Amurena na bawan nabita, manas sa nabi, malaikat Jibril dampingi, siya gaygan na, malaikat dampingi nabita. Tapi denulip patamay salang amurena nabita. Kapiri mo'y namate. Makko manibate na nabita makuraga. Napodang ye amure as-sahada ko namodi mo sampaja jolo as-sahada bawan no waktu namadam iya ko sahada mo ko mure iya pamanganruan-rongo ko kyulo na po Allah Ta'ala matu urus aku tapi angke bu jahilan nasa de iya mo sahada law po manang ya na apo mo makadalari mo imelo na mate aga nasa mure nabita taro na si bawa itu dia tidak bersahadat tetti way matan na nabita mate amure na dia na sahada. Karena Allah tidak kasih hidayah. Apa yang terjadi? Tak kajanna nabita. Ia lewai dio. Agana sa nabita. Namomi cuputekumi. Narekot tapai oko wai diona. Dia nagesay api neraka. Namicui nabita wai diona. Tapi di saat dimandikan. Talepi kanukunna nasabak malampe. Sehingga dia tidak basah di bawah. Kuku jari kirinya. Ia naronola api tama. Natunun. Nasabak tidak basah semua karena tertutup oleh kukunya. Ya kupung Allah Ta'ala makil orang isi dia agak-agak dia gagal lawayan. Hidayah bukan urusan penceramah. Aja tak kadaya menemak dakwah na pemaingat tetania. Urusan ini Pak dakwah hanya menyampaikan. Urusan hidayah itu urusan Allah. Tania aselik na itapung Allah Ta'ala. Tapi akaresota. Semua. Warang parang isapa. Tania galak ta makareso ta sogi. Ya kini galak na te makareso na sogi. Dia naga coyoli sogi buruk kepala buhangi. Dia naga kecoyoli sogi patasi. Iya, tania. Seandainya kekuatan, dia naga agak. Tahu mawatangnya na makareso sogi. Ya makadaki baca-baca, tania. Pak kini baca-baca pasogi te. Dia naga agak ustaz mamotor lo macarama. Maka pelak lutumanan. Pak ni sama nang ustaz Pak dongan na sogiran ni. Karena ini gare. Maka daki ungka ulawun nang kaparamatan nang kagan nang kasimak na. Angka Pak balu Pak menderita mo pasasopeng. Dari tota masidra. Telu kopor ulawun na. Tapi mamotoro CDI mi. Kene de nasaki kawa kana lepok na motorok na tak den na. Padahal telu kopor ulawun na. De gaga. Kadangkala saya itu Pak tersenyum. Micawa Kak. Madari makadaka, piko di caranya tahu. Saya ke Kalimantan ceramah, saya ke Papua ceramah. Kadang-kala angka jamaah milau Pak dongang ngasogirang. Padahal ia roto milau Pak dongang ngasogirang, telu ni otona. Tapi iyon ruye milau Pak dongang, dia pagagah.
Iya, sangage baca-baca Pak Ustaz na nenrek dale ati kila la telu ni atu mu ku ya napa ka motor. Mana kau ku ya mi lompat do. Mesti ni ya mi makutana kana kamu baca nang kau tahu telu. Iya, tapi begitulah. Doa tania wacana teh makareso tania. Tania na sebab pak dongang, tapi Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki, bukan kepada siapa yang bekerja. Iya. Kita pakai jakia, ya kodale, tasapani aja terlalungi. Asapa dale ki aja terlalu dale. Maka ada beda Ustaz? Pada beda na pasapa manu si bapak lalu manu Ya ko pasapa manu, ada nama susah tuh, lalangnya minola, dia tuh pernah lari-lari. Iya na puro na joka, lo mapisau nih, pasapa manu mi tuh. Iya ko pala lumano sa pisadala na to. Pala tansi na sa jarimanang. Pokok na kacoca keke ginola. Ya ko pala lumano. Kepala lu dali mako toto. Labu niya sutul yang kamu pi mapangare-ngare. Iya, de panano pasang paja subuh tak de nialena. Pala lu dali itu. Tatik dua mo pinang ka ko pasae. Iya, mabela baraka. Pala lu dali make tu. De na siaga na lolong atu. Napa ni kong kacinam pada tak deng. Pak nunde nak baraka. Iya. Masyepi manu eta ciori. Ya tu manu denoni ko dena no malaikat. Tati siya no ni manu Tati sidi. Tati 12. No i malaikat penjaga sepertiga malam. Tati siya ke sinoni. Tati apa? Karena malaikat penjaga siang itu turun sebelum subuh. Menrek macek ke manu sebelum mapetat tanah. Noi masyepi tanah nono. Magai. Nasabak nesang rewat pi malaikat enak pakino. Kita kare manu 20 anak naman remanang. Makarek-karek. Ya ini cik dia nak tatu 5 selang. Nama-nama kare. Makanya perbaiki. Sampajangnya tapakan jaki. Iya nama kanjamu sampajang insyaallah. Maka ada hubungan Ustaz. Puang Allah Ta'ala maka ada urusi agama aku nanya ngurusi linomu. Nama kaje gampang lo. Maka dah na to masapato je, to marep-rep je lo galung Ustaz waktu repai agame maje palo ki galunge. Maka lo masapa-sapa dale pikko je yasang mual lupai malekoi dale dengan alasa sapa dale. Pikko yasang. Na punana tu dale moli kalau masih yehe. Wasa maka dah hayalah salat, lo itu mas sempajang, hayalal falah. Lo itu pakala, wina pakalangnya lina, lina lo. Tiga rehe. Jadi lo itu pakala, to lo masih gie. Ya kau tahu kaki baca, Allahumma aftah li abwaaba rahmatika. Tabukar nga pintu pamasih pun, maya kaya lo. Ya kau tahu masuk, Allahumma inna as'aluka min fadlik. Ipot talenga dale malabi. Nama kaje tu kanjai. Jadi loki, maka dah. Atau gajak kututulong masih je Pak Ustaz. Saali jama-jamang aja nah. Natanya aja galak nate makareso ni paturungan dale tani. Tania galak nate Pak. Ya kini Pak Galung yang kini makan Pak Galu magala ite Mak Galu na lolongan dale. Na dia naga Pak Galu dia na dupas Iya, na puranator aja tak ada pada jama-jamange wat dijaji dia na pada dale. Aja na to mabela Pak Pameng biasa ni ta Pameng. Si gandel lo mameng pada totomeng ya matoro papakinan rena si bawang o kumatiro tuda pada mak dempa cid itu 5 beso cid itu tak aja na manasa pada zaman si gande to palaw no magai nasaba iya dalle anu puranator ko Allah Taala tania makar galata makareso ni de anu natoro memang de panato jaji na patantui angka malaika isuro bagi denang kana salah alama ya ko ki bolata menre ina ko ming bolata na pendre denang kana nendre ko beli bolata madari mina titi po ko to sogi iye to sogi pamalengi matu yan to ampay makada maji ano na silap foto na dali na bengkele melolala apa de na pasu pasidaka ina to nakana nabita as-sadaqatu tadfa'ul bala yaitu pasidakai na tola abalai apa iya nade talak gai tak nak naik musibah apa hak nami matawe maka magi je ya no tu maloli suci matin romatana maloli sulo doktor nade je galasan la satau seke ya tu aja nah mega fakutana
Ang kanan ro ko tanya hana. Na iya ko makan jay sakka na napa makan repi aja ta maselang. Na iya tu api iya minanre ko carepa roppo. Ya ko diga roppo na dinanre. Nanre gapi gage ko diga roppo na. De ya kong karoppo na pasti nanre warang parangnya sakka na carepana tu. Ya ko ipasui ka mapaccing. Yan ang kagaga ilaga na mapaci berarti ropo na ilaga. Yan ang kagaga de talaga isaka na nanre api. Ita ni gari Nabi Ibrahim de nanre anre ko de na sidak kayan. Aga terjadi patapulo sona patapulo ni no kilalan nabi de nanre api. Apa sipa na mi api matuno ya ko nalaga ipo halatala de nanre. Ka makiro. Sipa na mi pisoy makira ya nilaga sipa na de nakanre. Ka makiro. Tanya api ni tahu-tahu sipa na mi tu makada api sipa na matuno ya kilagay tegaga pada wae ko pure palay parede si bawai biasa ya ko de na rede ni pacuru lima makanya tapi aku mapalay pabuka ya kilagay ro palana kade na pabuka mako mati tu api ina tu nang katong makana magi de nan re api bolani anu lalo mo api makanja ite de garopona iya tapahang ya apa itu apa pacingannya pak memang tahu pak an-nadhafa at-tuhuru at-tazkiyah az-zakah ya ko makade an-nadhafa paci carepa nitai mata ya ko makade at-tuhuru paci hakiki ya nanti bisa jenne iya itu dah kada guru te ko pura ko makballe ai lawan mo jenne pe amang pura ni mo pagi jenne mo makballe aja nung pagi masam pajang ya na pura nung pagi ka jili-jili sulaman mo tahu ko ya ai lawan mo jenne wakil. Kemudian at-tazkiyah, yaitu nak ada tazkiyatul nufus, penyucian jiwa. La satu kilala ngati, iya nang katau madece na tau masusah kue. Lasa ya tu. Bali boleh mi malio to nai di masusah, lasa ya tu. Iya nang kai ko nasa na cicil me tu maja ko na cicil na tanati ke suruh wajai. Makoto? Iya. Iya nang katau mita dece na masusa papena di talasa ya tu taburai lalu ya leta. Apa de na pita tu de na pita. Iya saliwangnya maka ballo. Namo kincolong iya saliwangnya. Pake ni aga sana jero sakingker. Nah sakingker mo jero sana mo. Agami. Sakingker. Ya miria isau pau. Skincare. Aja na tapake akorong karo pa bulu skincare so gimana nih. So kita langga-langga. Nadita mana mo yaro capuri. Nasa macanti aga macanti ko malalay. Nasa maputi aga maputi ko nawalanya so pada ngurapuray naso. Kecuali lah kay tamak na memang ay makna upoji ko pada wita Cina. Di mani. Gitu. Ajan pak maputi rupan mabolo liman. Tapi dia tu kagak dia kagak bu. Dia kagak dia nak kau. Iya, jadi aja napa bu. Jadi ia lah sahih. Maka dia tazkiyah, ia perlu ia natu sikiri, lah ia le sikiri. Astagfirullahaladzim. Pacinya roh. Allah. Sikirnya ruh itu Allah. Ya komeki pakanja kita tepat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya roh. Pegai membaca itu la ilaha illallah supaya dikuatkan iman. Namarat jadi bisa ye. Ya ku ya saliwang ini bolo we ni sabungi mapacin ni. Ya ku ya namota sabungi kasiratu cato mapacing. Ya natania sikiri ca mapacing. Iya. Jadi pak bisana atie sikiri. Pak bisana atie asa barakang. Iya. Jadi ya nang katau mita decing, pak me katau makot pada pade mak balu, tulitarale balu-balu na tawe nasa i pura memang gida gesa-gesa nuku. Tau patan re na bata-bata. Na de na mungkin si sele dale ta, de na mungkin. Na ita malaika e bolata, na de pernah to jaji di patan tu dale, ang kami dale ikodong. Ang kato dale ipatan tu. Iro dalle ikodonge tomak jama masih dekat na buka pintu na dalle. Jadi ako tomak jama nang kadalle itu keadilan Allah. Tapi ya kode na tomak jama nang kadalle ya biasa pamasih na pong Allah Ta'ala.
No? Itu ikodo dale akhirnya sepakodo pasidaka apa po Allah Ta'ala mato makada alinga cidi waliko 10 man jaa bil hasanati palahu asru amsalihah ya ko pigaw ko cidi dece waliko 10 kama kiro ya sidaka ni biasa kimi to tangki bisa kidi siaga liter solar na lurang 5 sabu magi rope na lepa Pertamina malisa solar nang kamu solar na lurang 5 sabu liter lepa Pertamina lisari solar nang kamu solar na lurang 5 sabu liter nasaba degaga salah puluk ko tangki lupot tama ko masina agama nana namuli 5 miliar dale takulahun mapus ya kode takibor nilalan no okolino denano kibor ni salam ya kudu 10 rupiah pipet ina tuma patu-patu ya ko si ratu sabu ya salah-salah nih ya ko si dijuta ya pipa ya ko meki mausu pege gitu maka magi je we na dinamoy na maka iya to na macarepa iya to na mabicu salana iya to na kepe paham mo di 2 sabu bonya salah kepe ya tuh maka nama aja dale kuna de na malancar ma patupet mako mati itu situ kan ya riasa dale ikodong iya takodong ya dale apa Allah Ta'ala maka da alinga cidi waliko 10 jadi de itu gaga tahu mabassa kasiasi tasapa ni gare engka ga de gaga ya moto bebe kala sakka wakka sekke rakka si cabe kayak itu makanya mau ke sakka nanti pak pure pane di pure paneng nah karena kita sakka iya 5% tuh pak yung koso gimana mo galungin nama koko Lobo biasa tepo ba minita aja bosi lobo makokoy como ni pupu ya gani semua makanya 5% pasti 5% iya alhamdulillah ke pondok pak kepala korang bang si wali arogia ngapai di kode tak bang ngokoro namo sisa misameng apa jadi di masjid kita iya ko pondok ibangot tuh pondok pesantren langsung telu yang pertama waladun salihah yadaulah apa iya nana okoro monroy romatu maka apala nilau doang ngi yana riasa ada lawi waladun salihah yadaulah anak soleh yang mendoakan apa tetap ko paka pelak korang anak soleh ya kira pasti milau doang lolongan nih yang kedua amal jariah kaya sang amal lari nasabak nonroi maka apala nonroi pak guru-guru sinin na apalan na guru mapakapala siaga egan na apalan na nanak makapala ipasipulu nialit tau mak bangunge tapi dini kurangnya apalan na guru si banana tapi diberikan bonus kepada yang membangun magai nasabak degaga nana makapala degaga guru mapak guru kini degaga onron maka yang memberi tempat itu diberi hadiah oleh Allah iya kemudian yang ketiga agapi ilmu yang dimanfaatkan kapal ainana karena guru to matu mancaji guru pengaji malolo ngasiki nasaba okuy onronge roma kapal nasabari na macam kapal macam pak guru masuk imatu iya na tude na paja masolo apalan idi na tauro gila da pode gaga samme tapak dake okoro mana sabang karo la dake dega nah kami tarano apalai kong katau manang ai ya tu tau manang yo poda memang ide pana mati na to limana mana masalah tahu upo dami meni aga je meta tanawa tapas saja ngameman ya leta makanya kalau yolo memang ya warang parang ya patajan apa kilo ya na tenah kadana bita mambana masjidan fi dunya lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah nigi bangun masigi okolino karena puang Allah ta'ala lai bangungan istano kelalan na surga pa masina puang Allah ta'ala namode na sampajang maka nang kajero to 5 sumbas tas din kana sampajan angka bola na ko suruga angka hotelena namode na sampajan de minatama iya
Kamak kadami nabita nigi bangun masigi o kolino ibangun ang istano ko suruga. Di anak kada nabita tami suruga. Di. Iya ko mas sampajang gunci na suruga. Makanya ya tu ampai panitia ya na pura si mak beresan latai palari si celengang Tahu? Tama ki suruga aki buar rangi bola ku suruga. Dia tu na mega. Iya kaya masumbangi okoro aja na nadi samenge. Talusa talimasa dia mereka ga komen reseseta ya komeki mata na pula memang aki buah memang perjanjian ko pong alatali po tapasalamakan ya aja na megala ada ungkusok na melo ka rumah sumbangan ka rupa santre paka pelakoran ko sa di boleh bangun meka kasih bantu po napaya ko manre baloy po lagi baloy kada jalalo manre paka pala tu memanre paja ya tu aja na tak dacu na makhluk matu ya tu baloy na sama to ki gawat di solagi iya magalu matok apa iya kuman ri balawe dia nak kawak dacu lau poda balawe komuni makna kutuk lau poda makna je mon ri itu kato nak pesan tere meman ri lau musapa aku tu dia nak menjasa kam gandrusu iya namang kali nga baca jingnya lagi mang kali nga baca apalagi kolok-kolok iya ulama kita dari dulu kan nama gampang akibu aki MOU tamudangi po Allah Ta'ala demi tu nalengi po Allah Ta'ala ko dega amana na betul na ida kare karena ini jailun fil ardi khalifah kay panci khalifah ki yasanya khalifah paselle na po Allah Ta'ala o kuiri na palalo dale angka hak na tawe ko tu talengi hak na apa iya na de talengi tataki na cala ya na tu nang kata umpat diutu na mangilu ni pat dinilaka na si batu di watana lo mapare sa capu di na tatelu juta dia jaga alasan na dai willi mi ba matana ni sentere napi suruh mangai pas bila suruh si wajah cili juta ada je tu pale magai nang kagagan na te ko te demo pasui iya gerehe upo dame meni jadi mak ya tu ko agama Pak sempajangi tadi saya mengatakan minum air saja Pak aja tuh minum bawang, ya kau tuh mandre aja tuh mandre bawang, ya kau tuh joka aja tuh joka bawang, ya kau tuh matinro aja tuh matinro bawang, maji nangka, ya di sampai bawang, lasuna, iya, dah, aja tinro bawang, aja tuh mandre bawang, aja tuh minum bawang, aja tuh joka bawang, ya sanya lasun, maka lasuna cala, dia guys, nah, oli bawang. Tegare lale ni gari oli na tanah oli to mila lale si oli ampu mi tangana ya nanti asak bawang dega isak ni ya nang katau makada ustaz bawang ustaz lasuna dega isak na itu tahu mato bawang maka jaya tu iya itu jadi iro aja kegayasan potome minum tale wae bismillah ki canggih salawat berakak na to canggih salawat pure baca salawat ilodoni puang tapak berakak ka nga yawe ko tamiril takaliku manci pak bura po tapak berakak ka nga yawe ko tamiri watakaliku supaya wadi nga matinulu makasiyang tapak berakak ka nga yawe supaya wadingi kuat fisik puang tapak berakak ka nga yawe ko tamiri watakaliku supaya matinulu betulan pasalama tau pukul ni lodongi ya komeki tapak berakah ka ngayawe supaya wat dingi magampati kepak disang pura yaro napatino si di si sami mino wat dilologa 10 berakah ye di degage anak tak tilodoni pun tapak berakah ka ngayawe na wat dingang kamapunai ka wija-wija ilodongi aja tinu bawang omar iya iya na tu nak kada tau pandai lo pada ki minum tapi dia nak pada lolongan iya yang kedua kutu masam paja aja tak beresan lah bawa assalamualaikum warahmatullah apa sih sumpungi kesama apa sih sumpung ya roto mak beresan lang maga memang nak beresan lang ya tu beresan langnya dua mi siruntu atau masarang ya ku siruntu ki ambil salah assalamualaikum warahmatullah meki made assalamualaikum magina ka makoro assalamualaikum lo atau ipasi sumpungi watue assalamualaikum lo abio napela pesawatue aja mula pesangi ko demo tamo ko watue si wali
Yana tu nak kada sampaja tepat tu. Betuangan na niya ka memang mas sampaja loro riwat tu mas sampaja subuhmu. Iya. Iya ko suju pacapurang ipada na, suju pacapurang sampaja loro. Atau ka memang niati untuk mas sampaja ngasara, niya ka memang ni. Magai, yana tiasan niya sampaja si bawa niya melo mas sampaja dena pada. Maka namagi na teman niya, iya kodetan niya mapatui sampajata. Mapatui. Apa assalamualaikum warahmatullah. Mapatun itu. Iya natutok jo kalau bang de gaga yo pokotania kangi untuk mas sampaja ngasara kenro ki lo tatak ki menuju ke salat. Lau ki galunge lo tokyo ke sampajangnya na sabak puratannya kan melo mas sampaja. Jadi namoko ki galunge mate na mate itu ki sampaja. Ya naruyasa sampaja tepat tuh. Maka apa tuh tahu salah paham. Nasangnya sampaja tepat tuh dia na sampaja mapat tuh sana ya tuh. Jadi tanya kangnya matarawih ki sujud terakhir, rakaat terakhir, tarawih terakhir atau kan memang niati untuk matarawih atau pemang mapasusaka ki tanya kan memang ni mapasusaka atau pemang pasti sumpu memang ni makanya tunasa nabi tak umatku adalah umat yang terbaik karena meninggalkan satu kebaikan menuju ke kebaikan yang lain nasalai decenge lokko deceng ini ga loba perjalanan na meki matinro agak niat aku tomatinro iya kodonna bismika Allahumma ahya wa bismika amut agak pak dongata maega agak niat kangi matinro untuk motok masam pajat tahajud siaga tata matinro itu ibadah karena tinro tak untuk sholat aja tamatinro mati tinro desi gaga apa ya tuh tinro talu tuh makia pala kega tidurnya orang untuk sholat dan tidurnya karena istirahat dari sholat. Kegayasan mata koi purma sampai tahajud. Nah dia itu penatama subuh maka demi kak jolo istirahat untuk nanti sholat subuh. Matin roki ya nariasan tidurnya orang dari sholat untuk sholat. Si bawang kata tahu. Nah saya meka matin supaya matin masija supaya moto mato mas sampai tahajud tete dua tete teluh. Siaga tanah matindro itu nilai ibadah karena tidurnya untuk sholat. Yo pokok makanya matindro masih jak na moto matu menonton pak golo ya toh itu melulu nggak? Tabahan nih. Aja tapalok bang ibadah tabe dia nasiaga tu pak he. Ya ko jam itu sampajangnya tareke sampajang loro 5 menit sampajang asar 5 menit sampajang maghribi 5 menit sampajang isya 5 menit sampajang subuh 5 menit 5 kali 5 25 nah dia kan nasi tengah jati ya tak gosip sijak bangker ro ni Bu di Bu makan jamur sampai jata kan jamu Bu neki kata masuruga Bu meloki idi manipite pada pintu nama sigi kada rua pintu na suruga idi manipite kayak mentola tama tak buka mana bahkan nak kedangi ki pintu na suruga ya mulai lalu koko niga apa nasa nabita nomor sidi jaga sholatmu wanita yang kedua jaga puasamu itu sholat fardu dan puasa wajib kemudian yang ketiga jaga syahwat yang keempat ridhonya suami apa mi Bu sholat, puasa, syahwat, ridho suami. Ya kong kajanda kue telu mani. Iyalah, apa dia kalakain na to? Iya. Masa melo ridho ke suami kau dia kalakain na? Iya, menyamala ada nyamana janda itu. Telu mani na jagai, sampajam mani, si bawa puasa, syahwat, ya maniro. Na pali na pite pintu na suruga. Iya. Mari Bu. Menyamalada. Kato he. Meki kata masuru kepada kotolo pasai dena sopasa. Beselo mapasa dena sopasa. Woi namo meki lari, de tantri. Pokokna ini meni bawang, namo meki mesa kasorok jadi toh. De nantri, taluna sana beta.
Nomor si diwala ide cetau mapeja elo koreko. Kung katau maseke abas sakit. Abas sakit. Kabali bola ta cia mak bereng agaga, tatuli taling agaga. Apa iya ko mabassa itena to mabassa, mapasi wala dece nya sana. Tapi iya ko maseke itena to mabassa, to maki buah dece nga sana. Yan naroyasan ihsan. Iya. Tabahan niya. Kung kabali bola ta yo pwede ko maseke nasa deto siya kaparang. Si selle mo aja layolong kamatoto matu nang kawapan nontong. Ay tahu kunroy ya tu. Tahu jaro. Iya. Tapi dito kagak ko di. Iya, yang kedua oto ki makasibir riwat tu mamma namana tinron ta itu salat tahajud. Biar 2 rakaat. Yang ketiga wajarangin ran atau makin range aja tu podang. Bali bolata macicil motor ini palepa. Magai tulemo katal lumi magampa ya he wala ide cetau mapeja ela koriko oto ko makasiwari watu mamana tinro na tawe wajarang inran na bali bolamu wajarang inron na tawe ajong podangi bali bolata macicil motor idi palepai kanyama iya tulega antari memang ni may taki na patama. Iya. Tasakamay cinampa pa. Ang kataw kisah itu lawi o kobolana sahabana lay jamu daging unta inasuang ang yunta. Ya pwede para kada nasubuku garo sambal agore garo agaga. Lay jamu natako nanre yo na daging unta nang kaisin na magoro tamay ro dagingnya kurisin ta sila narewa ipolo korona manre darat na tawenola darat pala pakaromana tayo darat karomana tayo na pasilasu nasa batuli na halagi nasa dingero dagi tasili lepang isapi di pala pakaromana tayo na sili kang isi 500 itaw tartunda tama suruga gara-gara yero maga pa idi capak loka na tayo sopa bawang naman na gara kalau kita pasai mah coba lase mah pamule capak na letu capak na mah coba mah teru pura sini aja pumangiri si padahal mah cening apa aja de Tommy meli naon wae gare aja iya tu ko makka de te wat dingi coba de na wat dialang ngalewe iya ko tollo pasai mangelli meka gaga meli maka dawat digai coba maka daya wat di tapapala ili mata napa tapoda kada tajapura na pe ucobai alena pemalangi itu baru barakah aja na idi malangi maka apa aja raja liman labahan nih iya tu anrewe angka halala angka mak baraka iya ko halalai belum tentu mak baraka iya nu mak baraka emana sahalala na palinna kangi tay andre kode na persilakangi halala tu tapi ako na persilakangi mak baraka to lepa warunge wajah ijolo mak baraka itu jadi memang makanan berkah itu aja nih di malangnya leta aja itu berkahnya ini ketiasa mak baraka iya ulama tasawuf itu begitu jadi banyak hal. Jadi makanya upasangi tajagaiwi. Pak ya tuan rewe loki mako maulue nak bagi kue kota teh aja lalu talai 2. Makai aja talai si dihalala narekota pak gena 2 maka itu haram. Nan rewi jawijat tadi nama 7. Aja lalu pak deh bahaya. Ia tu nak bagi-bagi tenang kamalai ciding kamalai 2 ai tahu korupsi ya tu aja nana tuli bupati aja nana tuli pejabat kada korupsi namui ko manci punggawa korupsi tokoh nana patu bepa kota mola ni mani engka tu nala angka tu dobolo makalah si Toni nala Toni kiasang awe na pasi diwi
Nalay sa napalit te ilok ko na pasipulong eh. Nami kami cawa, may kan na. Si Jana macaram. Ni ga makadade patate si dia nak tate dua nih. Makanya pasangi hati-hati dengan makanan. Kullu lahmin nabati min haramin pannaru oladin. Ya nangka anu harata mo ko watakalewi api neraka pepacing. Dega ga apat tangas si mata. Denule madeceng makuan itu nang kanana iwarung ceje mainga. Makai gaya tahu bawang apa? Ni cek de ustaz doang cek de. Ati kilan namo kompresor iwarung dia tu nama inga itu. Nanu masalah itu lina jam. Dega berpengaruh ya tu pak. Ya nang kanu macare patama dia na memang pacing hati. Ya nang caji daging maka rajing. Pada ko wai cinno sigaru wai cemak. Namo cek dek mitama maka solang. Jadi hati-hati ki. Karena magi je ya anakku nak kuai pangajari cia maingat deje nulle nanu masalah. Iya. Aja tali anu makaliliang. Aja. Namo cik di mi ko mak barakakmu insyaallah. Itu tulina lalu to pandai tay diolo makanja sa ko mege nak barakak. Tapi ko de nulle namo cik de mi ko mak barakakmu. Aya sama barakak nilainya. Iya. Nilai sangat mak barakak. Yan na to ampay ko mamolo ito yung kamana ni patatoh. Iya. Makaliliat to pak. Iya may to ko mamolo ito nak buatan loloka. De besaki karon to otti ma buatan lo. Ano kata? Mamolo pita ito mak buat dia agah. Tapi magi na niya roy patatoh nasaba pala sapa itu. Tato bata ko nasaba lempu mo basikal din nasaba gatang akawali ko nasaba datongang. Musanri ri indo ambo tama pasiliangan. Ale sipa na wae nalay Maria wae na mega kigunan na lopadan dari pancaji. De tu gaga batangut ti majik ko de gaga. Malempu mana. Nalabirang ipoloy na iya majik ko. Ina tu nakada tato bata ko nasaba lempu. Mo basikal din nasaba gatang. Iya tu basikal din baja, iya tu baja e komeki palorong inalabirang irapa ina iya lorong. Betungan nataro ko mati ko kumuko akatanyang. Itu pesan. Dan itu sifatnya Rasulullah. Yang kedua, yaitu lokai pak kome makbu agan na jolo pita jantung. Itu pesan. Sebelum kau memulai sesuatu awali dari hati. Keikhlasan. Yang ketiga kong kalau kadenang kanak buah ni tabang pasti main rek colina. Aga pesan. Dina melo mati lokai na rekode gaga asli na parole. Jangan meninggal sebelum ada wakaf yang kau tinggalkan untuk akhirat mukalla. Iya. Makanya dito gaga to kumadari lo umrah tak bekatalu si tawi. Angka. Dito gaga. Iya, aja nata maloli sulo umrah ro madari lo umrah tak bekatalu si tawi cican nah. Iya na rodita melo ita pendre kang umrah pak pake di mak bangun sekolah. Wajah iya nak yatim nih. Magi, ya ko umrah pak belum tentu. Ya kita terima alhamdulillah. Kan sunnah tuh. Cica mijama, gang kami itu pahalana. Dia mungkin tak tambah, mate ki matu tetap paten. Ya kalau ki umrah na sisa buah pahalana, yang itu sisa buah pahalana, dia nak tambahan na. Ya itu buah pahalana tu dia tak tambah, tapi ya kota pakai mak bangun pesantren, tak bantu nak pakai pelak korang, dia nak pajang lari palana. Mate ki, dia nak talau mak bantu, nak sabaangkan nak koro, tulitamo materu apalana itu. Ya ko umrah cica mi. Jadi buah aki amal si pupuran nyilino. Kamak pilino na papaja. Itu namanya amal jariah. Iya. Pak ya kalau umrah. Engkau lalu tahu. Ya ko ya pak bu aji jo. Kalau umrah je. Daftar ki jolo haji. Aja nananya ro jolo umrah. Haji jolo. Maka dah. Nama rajing ustaz. Dia nama rajing ini mi maka dah. Ya kong kamodi tanagan nak satu porsi. Daftar. Jangan dipelas. Yang diumum saja. Maka minta ada mata aja ustaz. Kan dia ada urusan tak minta mata aja. Kenapa?
kita tidak berangkat bukan karena tidak mampu, tapi karena aturan pemerintah, maka pahala haji kita sudah dapat. Tanya karena tidak mampu, karena memang aturan negara yang menetapkan ada porsi. Makanya kita bukan tidak mampu, berarti kita sudah dapat pahala hajinya. Angka tahu salah-salah. Napasu idina, pura ni mendaftar. Nagatangin apa na pendre umrah. Ija kare. Dito kagok kwe. Ya tahu make itu tahu sigilingan otak na pak. Magi wakada sigilingan. Paday na reko na balu i HP na nalian ni pulsa. Kah haji, wajib, umrah, sunnah dan diwajibkan bagi yang mampu. Makanya ko angka di tagan na tapake mendaftar andaftar ki. Ya kode na to menre na to mate, anak tamatu menre na haji ngangi karena boleh namanya badal haji. Karena kita sudah niat. Ini penting. Dan koya Pak Irona umrah, Anda usah terlalu ini. Maka lah dega pelang umrah sampai jas sunnah duha duan rakang itu pahala haji dan umrah satu kali. Patan raka sampai jas sunnah yolona serai sama dengan ibadah umrah satu kali. Bakal ngidi makun reye ya kota layani lah kita dengan sempurna nama riumaran nunyawana pada hari ku yalengi umrah kecica pahalana. Wih. Iya. Makanya nih bapak-bapak ya ko macin na kita kat di baineta. Meloki umrah sayang. Pakan reti cek deh akalannya. Bu, tak jaga ilakai ta? Ita ilakai ya taluk baris ini. Ini makun raya tu penuh lomun. Iya. Maka tu raji tantangan na rumah tangga makokoi. Maka raji. Magai nasabak cek dek menyeroni 1:7. Ya nang karone pura botici di berarti angkan nang anak darah di katawan. Tantangan ini. Makanya itu biasa sandala mininaw tawe, ulawan ninaw tawe, motor ninaw te sapi ninaw te makokan mo lakay ninaw tawe. May katu pangalakay makokan. Tajaga ilalu lakay ta. Makanya yang ketupak dongan na, ya katu pura mas sampaja mengeribi, si bapura mas sampaja subuh ibaca ya tu kapitu. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Baca ya supaya aja nalitelah kaita. Iya. Pak itu ya kau nak darah aja mau tamasela lada. Ya tu jandai bahaya lada. Apalagi tu magala ematito, mak baju ponco ni maro ponco tadi kole ekiping di error memang lah kaita. Iya. Wala memang nih. Bukan jaki. Pangkam itu tu kekurangan naruane matanna. 60-70% syahwat itu ada pada pandangan. Ya makun raya paling kalingan. Makanya konsensus itu namode nama garat tak arone ko jagomui mak bote tak laku. Iya. Dia makun raya dia namanya jaji. Makanya penampilannya harus sempurna. Maji makun raya ko nak dari makanja. Sisa na pura malakai wi dina jampangnya dina. Janda mani napa sih mabelo? Terlambat ko. Salaino pasa. Iya. Bukan jaki Pak. Wanita itu memang harus cantik. Makanya di Aronewe ketemu letuk boleh itu masih mes. Saya sementara dalam perjalanan akadaki OTW. Iya. Bangsa si tengah japi ka Pak di napa kak letuk bola. Pola makuro supaya dia siapkan dirinya dengan penampilan yang sempurna. Iya. Aja nak kami. Assalamualaikum. Tahu panona isi aga sana. Panona singingat na sirun to. Ama ni mak bau balik ni mak bau magan ni dia ada. Sebab tidak melapor. Iya. Tabudangi beneta tate seko tajokai. Bangsa tate seko pika apa ngurewa. Itu informasi. Iya. Iya. Apa mega tu je makun dari kalau botingan nama kabelo. Ya ko mun ribolana di gamo dele. Komelo botingan mo ani ne kaluto na pipali komen re.
pada tikungan ngetamu. Iya. Ya kok bola ini sekedar ya matoro dastar nih matoro napake masusu bola, matoro napake masusu pusat, matoro napake masesa, ya matoro napake manasu, ya matoro napake sida pelakai na dega. Mak bau perubale, mak bau sabun, mak bau osi, mak bau rumpuh, mak bau minyak kutus-kutus tama kamar de panak beresalan na lobe lakai na. Dega. De sisa gase ngeren. Ini iya. Ngeri. Penting saya wasiatkan ini, Pak. Iya. Pak ini tuh makun rekom itu. Iya. Pakanjaki palayanatta. Pak angkat tuh kekurangan narone komen ri syahwatna. Nah dia dilayani. Dia normal tuh tak na. Iya. Si tengah metomi otak na makan raya tuh. Dia tuh mana ditanya mikir lo galungnya. Galu. Karena tuh masalah. Mikir lo darah. Angka na masalah kok aku itu. Iya. Dan saya wasiatkan, ketika suami ingin berhubungan, aja lalu tapu bapak suron. Mega makun remah tuh Pak. Dan itu dilarang oleh Rasulullah. Kegayasap, maka bila kena kakak ngajo lah kakak. Dia pernah mati lah. Lacak dulu itu. Dia pernah lacak kan. Tutup jajan dia. Awe pas surah pakai ganna. Ya nangka makun remah tu na berhubungan ni, na takok monrodara baineta. Maka ia tukong ka anak tamatu mak bali-bali. Mega bicaraan aku suruh. Ajak tota berhubungan na rekomaliwasan ni, magi pala satu wijay. Ya to si ko masola daki makutuy. Angka to tu bahayana. Jangan berhubungan ketika dalam keadaan ngantuk. Cakaruduki aja, magay. Gang kalimat tahun, anak tahun anak itu dia sama bicara. Yan ang kanana 5 tahun ni nato 5 kalami amma apa lanro cakarudu ya tu. Iya. Maka ibu, makanya Rasulullah sunnahkan kita berwudu sebelum berhubungan. Karena sekian banyak penyakit yang bisa terhindarkan dengan wudu sebelum berhubungan. Itu sunnah. Saya wasiatkan ini Pak. Iya. Makanya teruslah mengkaji ilmu. Guru kita teru, jangan bosan. Saya melihat di sini ada saudara-saudara kita, sahabat kita dari jamaah tabligh yang memang dari rumah ke rumah. Itu hadisnya Rasulullah. Man mata walaysa fi unukiha mata mayatun jahiliyah. Nareko ang kasi di kampung, dia nagaga tau maperingerang ko tu kampung, dia gaga tau mak dakwah, nang katau mate, mata may atun jahiliyah, maka orang itu meninggal dalam keadaan jahiliyah. Itu bahayanya kalau dakwah tidak tersampaikan. Itulah tugasnya saudara-saudara kita, dari rumah ke rumah dengan penuh kesabaran. Iya. Itu penting. Angkar roasi masigi, loki masampaja Pak, lisari masigi tak. Iya, kaya kijelo deta memang deta mate. Makai ka toje tu tau makai ka bicaran na sengaja mun tatogeng ko de misang-isa na sampayang pala namo na dito lisan. Nasa makadaro tu mo balalin rom de ka mulolong ako de misang-isa na sampayang tapunangi makadatanyaga pi palolong akong kana balang. Ang katukong kay jam daripada di gaka. Maka di guru ta kalisiden reg itimbang makapaitan ritimbang anu de. Ya kong kamu jamang kay taja ko di kamu jam de kay taja. Tajamay Pak. Tasarahkan ni ko puray. Maka dapat ko jera maragi je ustaz husuk. Na iya sange husuk. Mega rupan na. Iya ko to mak jenne pakanjaki memang iparingarangin na bantu kitu husuk ko sampajangi. Ya na de na makanja paringarangin to ko mak jenne ki. De to na makanja ka husukan. Na pangaruy la da yet. Inang kataw mak jenne na tulikan anak na ni sasay na sa di panan. Ay po si pulo ni nasa ni amo ngadi. Mak julu mata katunasa yan. Oh dega. Tahu make na to ko masampajang manada sa katalo na gajero suyo katapaga. Iya. Madari lalo katulu-tulu watahaya. Iya. Iya ko makanja ikahusuangnya pada saat berwudu na pangaruy sampajang. Yang kedua, pakaian. Makanjala datu pakaian ngemepi masampajan ni pake. Ya na pure pake masampaja teludung na bantu ki husu. Iya. Kemudian sikiri
aja tapat tuh masih kiri bisa baca Allah, 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 Allah. Ya matu kok kata beri ini Allah, si sambung. Duan rupa tu antak budallah ka anna kata rau sampai pumu pada komitai. Yana tu menre Allahu Akbar. Dia melihat dirinya naik. Yana tu rasa as-salatu mi'rajul mu'minin. Tapi merak jingi ya. Apa enang kana anak marukah macai. Tak ganggu. No Allah. Kenapa malalang bu eta pagah. Mandari mak baca patin itu tolong kamu pisilaga Allah deje na melo si sambung. Iya. Apa nala ya rumah bilai. Iya ko de tulay na podama toki na bita. Anta budallah ka annaka tarahu. Sumpay mo pada kumitay. Ya ko de tulay fa illam takun tarahu. Kalau kau tidak bisa fa innahu yaraka. Ya ki bawan no maka danaita ka. Bagaimana caranya? Nggak usah naik. Cukup takbir, Allah melihat saya takbir, Allah melihat saya ruku. Nah itu kak Allah Ta'ala sujud. Merasa diawasi oleh Allah. Kayak gampang. Ya ku ya romen repo Allah. Iya. Iya. Tapi ya ku yawe magampang. Pada kong kasih CCTV maka dan itu kak. Itu aja yang enak. Nggak usah naik. Karena makai. Kamu tahu hadis sana. Wallahu ayana. Wallahu akrabu min hablil warid. Ya pong Allah Ta'ala lebih macawi ni ro alum wa huwa ma'akum aina ma kuntum tuliang kay si baway ko kenro ko monro enda usah naik pak ini sesalib marukan anak sabar narukan anak ganggu ki pasang pajak padahal namo dia marukan dito na husu alasan gitu iya enggak usah kemudian imangnya memang harus to makanjak cedek sadan bela kepada mi berung-perung masih kiri dia tahu namanya samilo doa dia tahu namanya subhanallah alhamdulillah Allahu akbar bar gajet tu masa milau doa ina sami awe angkat to capak na bami na sana maut tapi kato mak mu jago makna aming tega imak gimpe mak mukiru tega iya kato milau pakan jaki aja nak kasih lulu namo dia na mega tilo ko mana samui maka je kong katalo bolatan na makanjak bati na milau assalamualaikum warahmatullahi wih mau palada ki kanjak pa je pe bolatan padahal milau di arisa kayak gajah apa bunga-bunga na talapisinya lamar lakin ruki mali kadera kanjak pakai kadera tanero nak katai iya memuji Allah kemudian meminta itu disenangi oleh Allah iya napa pakai jaki aja nih garemang napa hasa puangi tapi anak kaya ada doa iya ada adab ketika meminta maje kong kamu tahu milau bola milau nak bicara nah sambil kau mampu buti sangat dipilih cangkiri pilih ambal abis itu pilih bakoro minta pilih pati minta pilih aku ketahu makor pilih sirup pilih bakoro minta cangkiri pilih nah paci di makle ya nah dia talingnya kah rewa kau di sekolah gemuas satu paling gak lihat iya sama kiro makanya pekanjak kita melajar cuma gaji itu doa bersama kiasan dia itu yang kalinya iya maghrib pada saya Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat amin terima kok maka kanjak namo dia nama lampe nama keraki jadi doa bersama nasi bawa itu milau kok dia yang kali nggak kami yaminka sekarang tu milau dia nama nasa nama kira ya meto kok dia nama nasa imangnya dia nama wacio kada urus amu iko ya wacio ko tu dia sekarang nasa iya masjid itu ya tuh Pak Masigi namo maga balo na Masigi ko masalah imangnya dia gaga iya mesti napa imangnya ta suruh mangilo apa onron na meto makanya ya semihrab tembus itu iya palai ko pala ko rawe nyama paga makanya mo palai ko mapasitat tungaya imateru dia nang kana rewa na lipulami aya si diletuk 5 napa na tambay materu patampula 50 temak korang we luar biasa jadi lomi mak bere jamak tak temak korato baraka lu punya tu ko pakapala korang ini ko tanya pakapala korang mereji
Tapi aja terganggu imangnya, katiasang ongko na. Kati mana sekasih timawat duhai. Nasa ni kan nasa tidak karu. Alam nasrah itu. Taruh nih angka sabak na nabi talima tahun iman caji matuli kulallahu nagan rusuh. Lai protes aga nasa ngaja mau macio kuciako. Biarkan Pak kami itu tiasa ngongko. Dan itu nanti kala yang kita akan masuk surga bersamanya karena dia menjadi syafaat. Iya, pesan nih aja na terganggu. Iya. Pak maka tuh kata makai kebencana sana dia naik surut ten remote tuna. Ini penting. Ini makanya masjid ini ramaikan. Taparosi masih kita. Toli istilah surat tawijat kalau mak berjamaah. Ya tuh Pak berjamaah Pak mak barakat itu tutungan. Iya. Kemudian yang terakhir kahir. Magina tello. Iya tuh tello. Dega makanja libun itu simbol manusia. Dia itu gak tahu suku. Kemana tuh kekurangan? Pede itanga itu pede mukba isalanna. Ia tu tello ang kaulin ang kapute ang karidinna. Ia tu olina tubuhnya. Ia ro putena sipakna. Akalanna ia ro kuningna hatinya. Yang tu tello makanja olina tapi majaisa na ilalang. Ang kataw mako tu rapat songkot na maloy bidak na tapi dia kagato ni wasi cocok tahu amporong na sananya. Pada sisa tello. Iya. Maka kanja ulina na sigaru laun na si basalakan na talo amporo sananya. Aja lalu nak betu ya tu maka kabong. Jadi tahu make tu tahu makanja modele na ko macai ide ga mapat di do cili mana te ku ya manenna. Ini rasa tahu amporo. Magi na awo. Ya rawo engka sama salompau. Ya to ede tu na tu rabbun na isaliwang na rekode na amang. Jadi talomi taawo nang kaawo rabbung isaliwa berarti gang katalumpula tu degaga angi mauso. Tapi ya kok tanga na rabbung macawe to gini. Ini ya sama salompao. Napa ya tu talo Pak? Alaki garek talo iti Tabawe lo ko manu na penerangi manu Iya ko makbaboy tatta iman caji iti tapi maciok ko manu joka. Aga maknana iya kong ka anak tadi na makanja pendidikan na kokui boleh tati ilo bola na kiai tapatami pesantren na curi tu ahlakna ulama makito aja na idi merengi Pak dia tu pas sempajang idi misalnya kade bawa ni yan na tu makada wat di mo tu madeceng pabela-belay mutaro. Nasaba iya tu ahlak itu malah karakter materu. Iya. Tuh. Jadi tapahangnya roh. Ya nabi bija tetap salam. Pak nama kok bahaya. Tapakan jaki lalu pendidikan. Ya ne ampai roko sikolero lau podak guruna aja lalu numpaki long itu nak TK maka ada topi saya bundar. Kalau tidak bundar ni semua anak maka dia ko palo malibu aja numpak guru. Kan. Iya. Pas salawat nih. Iya guru TK ya pas salawat nih. Pak guru nak tama salawat, baca salawat Jibril, baca salawat Ibrahimiyah, maga. Matuk mas sempajang na baca lolongannya apalang. Nah dia nak kena baca itu ku matahiyat topi saya. Dia nak kena baca itu. Dia apa aja ini? Aja. Iya. Pak mi kamu pe tu make lo. Iya itu kada. Cicak di dinding. Ayo pu ya tu dari ayat wa mayyat takillah. Iya. Tapalak mi roto. Cicak di dinding ite cicak ukuran ringe diam-diam merayap memekosak barak lo sapaan datang seekor nyamuk ya kosak barak ite masa padale dale elewi hap lalu ditangkap paham nih iya kau masa padale tolomo joka tapi aja di pasar to sabara dale itong kapalawi. Nah. Yan tu ilon na cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap lalu ditangkap. Nah Pak Guru ki, kalau ko sapa dale ite cicak lutu mana dale na, namo lutu lala lutu pala-pala lutu tapi dia na lutu cicak tapi sabara ina mo elawi. Nah, makito. Dire to. Makito Pak.
Maka apa ti gatong mapala ito ilong hindi na pahang. Nasa cicak tung. Iya, itu ulama kita begitu. Itu dia paham itu lagu. Iya. Jadi ro podangiro terakhir penutup. Makanya upasangi tapi kay salawa elori nabita. Syafaatna tu nabita malah diharapkan. Syafaatna. Pak iya ko tuloy mo lolongang syafaat na nabita. Ka dua mi pak. Ko tumenta masuruga. Pamase siba syafaat. Iya, pamase na po ng Allah Ta'ala. Syafaat na nabita. Yan na rin malada tabutukan. Bigay salawa ilo nabita. Ang katiya sa salawa Jibril. Sallallahu ala Muhammad. Yang membangun pondok pesantren ini di sebelah. Saya ijazahkan satu amalia. Bacangi salawa Jibril. Tamal kangiro. Sallallahu ala Muhammad. Akasi sakbulalan na siya sosiwani. Bisa sampai 3 kali duduk. Tapi khusus malam Jumat harus 1 kali duduk. Jadi wani Sabtu, wani Ahad, wani Senin, wani Selasa, wani Rabu, wani Kamis 1000. Tapi boleh dipisah. Subuh sekoe, loro seko, asar sekoe. Tapi mesti 1000 dalam 24 jam. Tapi khusus malam Jumat, asam paja sunnah hajat ni, napa baca si Sabtu dengan 1 kali duduk, napa ki milodo. Tapi dena to milodo, ko dena wani Jumat, jadi pacan ni isi minggu pinapai pakai milodo. Maka insya Allah tidak sehingga dena lepat tuh pembangunan jalan mata. Itu kuncinya. Di sama salawat Jibril itu sallallahu ala Muhammad. Ya rubah baca Pak, insyaallah. Barakah itu. Itu berkahnya salawat Jibril itu. Luar biasa itu. Ma bangu bola ki na dena melo jaji ta saka-saka dale ta pakai itu. Mak balu ki ta pakai itu. Angka gaga yurusuk na siya selesai pakai itu. Ya kode na yaro ta pakai, ada yang paling gampang Pak. Kopura ki masam paja perlu, tapatada ngilima atau tau kuat tata sebelah kiri, ibu jari agak didorong sedikit naik. Tabaci alam nasara ketellu, kulallahu ketellu, baru Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir 3 kali. Ya kung ka masalah hadapi, selesai memang itu napakilat tu. Tahu merusukan. Ya, cuma mega itu tantangan lah Pak memang kehidupannya. Koto manre aja na to mabela malanan, mela mala pakan reang. Mega tau pang koto kamano kyulo nang kabalo ko mati kaliman. Padis kapatol. Aja. Sila da kimurus dali tanapang kapol. Ya ko kuyolo tatanre insyaallah tawe murusukan itu dimudahkan, ya. Aja talulu kang iwajuju matangangi pake. Nah, lawato dali itu. HP ya lulu kang ngoko juga cangkiri lah lulu kat dasar jangan itu menolak rezeki 40 hari. Iya, banyak itu ada di kitabnya Imam Sarnujid. Iya, hati-hati ke. Menyapu di balap hari di rumah tidak boleh juga. Ajak tasriwan nih. Kota maki bola tak beresalangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Supaya nonrui malaikat pamasi bola tak nak dek jingnya. Gitu. Tatutu jendela tak komelabu mata nasoy. Aja tak pakai sope, mereka pun anak makoka sope sulara, na sope utuna para sulara baru. Orang yang sering menggunakan pakaian robe itu akan tertunda rezekinya. Iya, mereka tuh makoka apa pelanggaran. Nah, jadi matonon roy, jangan makan di tempat tidur, itu menutup aurah. Yang kana darah tu 5 reliu kon rotin ro na tatajang ide na laku ya tu. Namo janda. To na laku. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.